kepisanangan kumaitensan antang anak sikul alansan aku dadat ang lidas ko tensanan may adat menuguang di tiko posyon ti kita daw het mga dati tamangay SOP lah wayon dati SOP itu orang aku abaharit basa ko di tinapad watas dati nga harap narit variant virus tawagokan jadi mga dati tamangay tinan dati kada to pinsaliwan mantad walay sumuliwan na pa nga mayon nad SOP. Okay, mantok na pada PDPR tadaw da beno akal to kapad hiti unit katalu it kiuhu da koturan kebasanan. Okay, disebabkan ulan ke walu no harot pipir petulanam kongay neti dihilaton do wagu ino tu 2002 no padam 2 megalita kita kung dapat iti silibus iti book text nga out ako awi iti silibus. Jadi mamusaraw ako di nuno ita ponsel na kapepayawan ko da kayo nga kakamay na iti dia puralan boros tu iti napapuralan boros diti nga ago mo irit manta ko pinsingilaay megal ko irit nga kawo ayat tanda basa iti sistem ejaan daw ago mo it megalit tatabahasa dit nga dong DM di kadaw may balit dit boros dati BKD jadi man ko napoponselo da mangya dat hiti book nga hiti puralan boros ke it harap puralan boros. Okay, nung asiwatan dati tay kasempatan dati dot mensay pengyaan dilot pabayan da suay manta ko wansay ngamangan padati pagulon na ilot puralan boros latu ilot na paling to konsol diti mandati pinsingila ay to ilot na sistem dot mandati gunawa hit PKD. Okay, jadi beno mandati dimpoto iti tudu ti dia ino to kailo ten sanantang anak sikul manuat mamaguna magi kakawa ayat yang tanda basa di katunod. Kaya iti napati nga puralan boros nagi intay da ko hiti balikan 4 padam 4 padam siyam ke. Intangay dati hiti 4 padam 4 padam siyam. Right na dato scroll tit naragit to di mouse ko 4 padam 4 padam siyam. Iti napati nga ababayan da manuat nga entong ko napadhiti nga harahot pakyanuan daw Juan dot manimbar iti dia bagian G ihumo ayat mi sampuro text padalina kumaa ayat min tataysa kay ayat mi sampuro napati nung hirid boras da malayo nga ayat majmuk iti napat ayat min tataysa nung hirid da malayo nga ayat tunggal. Jadi tintad padat manimbar yakot ti panguhatan diti intangay padati note hidlad balikan book text di kayo kay balikan hatus talon hapod am siyam gisom hatus 4 na hapod gisom hatus 4 na hapod intangay dati kay may kapapatalin na haso nuno kami nila ayat minta tayo ayat ni sampuro. May galid dong malayo ti kadaw pi soyan na pa nga iti na boros. Mamiti na po dong bikedet ti nga harap pumugunaan dit tumigali particle di kan kakadang dat het borulong tako kadaw din puro mamaguna di particle di. Particle na pati nga pamitanan ako magal di DI kaya nakamendat particle. Hatusam talon hapadam siyam. Gumulit ako nakambagol na hudit. Balikan ditin, okay. Talon hapadam siyamam. Balikan talon hapadam siyamam.
Hatus telun hopad siang. Susah negatif SMS lain. Oke. Sabar-sabar. Nah, itu dia. Iti puralan boros di tema katolu. Oke, itu tunai tako po ano kamayan dilat ayat misempuro. Ayat misempuro na pati nga tinimungan 2 ayat te lebih ayat minta tesa. Gabungan antara 2 ayat ataupun lebih ayat tunggal. Dia digabungkan. Oke. Ayat awan saya iti ayat manta 2 teko lebih subjek om predikat. Nakapigig ayat misempuro gia kan. Jadi pinagiamong ilat ayat minta tesa it haro subjek om predikat. Okay? Ada di do ayat misempuro o ayat minta tesa meampai ke pemagunaan do boras popionit teko aisa boras popionit. Okay, ingkura dat memudali iti ayat minta tesa mo ayat misempuro memaguna dat boras popionit teko aisa popionit. Okay, iti napat aisa popionit iti nga nunugunaon dati ti. Gunaon na pa dati nga ilot tanda basa do koma. Ya, ina pelajaran ako hilod. Kuha ka daw, hilod dong DM kan. Oke, iti dapat ayat misempuro ti haratolo kawo daw. Ina tu ayat misempuro ayat misempuro pancangan, lagi ayat misempuro piomong. Oke, iti kawo lat ayat misempuro, intang ay dati saraseso. Oke, kawo ayat keso, ayat misempuro. Asiliw iti ayat misempuro manta 2 teko lebih ayat imamaguna boros popionit teko aiso boros popionit. Oke, pamitanan na po boros popionit ito guna takaw iti pemudalian dot ayat misempuro nga iti dia. Iti na boros dot popionit ke mangana do kayo saroho amanda ko ratio. Oke, nga tu miampai moy do teko ogumu pa ka. Okay? Pamitanan na padot ayat misempuro nga asagaw mangakan do sinuko bambangan i mailing i wardina. Asagaw mangakan do sinuko bambangan i mailing i wardina. Nuno komen lo sinuko bambangan lo jeruk bambangan. Okay. Iti ayat misempuro. Okay? Nung jadian takaw iti napat ayat misempuro kumaadat ayat minta tesa nga iti dia di ajadi daw mandati cerakin gadat dong Melayu mandati intangayam nunu it boros minta tesa it haro hitihid ayat misumpu. Okay, kesa na po asagaw mangakan do sino ka bambangan emailing ayat mi tantaysa dot kesa. Okay, kedua asagaw mangakan do sino ka bambangan i wardina. Okay, iti na po nga ayat minta taysa. Okay, nung mandati siliho dot ayat misempuro jadi magalti dia asagaw mangakan do sino ka bambangan i mailing i wardina. Iti na po 2 ayat minta taysa ti dia diti nga minangan jadi dot iso ayat. Jadi dot ayat misempuro. Okay, artian harap ako dat artian hansan ako dat artian di kayo. Okay, nung artian megalit ko basanan mila PM doho muhot nung arati. Okay, pamitanan kedua iti na pa nga ayat misungko ay sa boras papionit i megali pinoras ko ditino nunugunawan dati dat nung ay sa boras papionit ay tangay dati hiti pinit ila tanganak minturopik hilaid tuntulangsa. Jadi nonodin lagi nona tidak papi sampuro diti ayat. Sebab iti napat dia ayat diti nga hara 2 ayat minta tesa. Okay, ayat kesa na pa nga apinit ilo tanganak. Ayat kesa. Ayat minta tesa dot kesa. Okay, kedua na pa minturopik hilo ituntu langsa. Jadi di na pa 2 ayat minta tesa di nung jadian tako dat ayat misempuro
dat aisa boras papianitnya mamaguna takoti iti dia nunut iti koma. Oke, opinit ila tanganak minturopik hilaid tuntulangsa. Oke, sanang itit dua na it boras papianit iti ayat misempuro na po nga mamaguna boras papianit boras esok papianit. Esok boras papianit. Oke, kawa di kedua ayat misempuro pancangan. Iti na penting nga haro isa ayat tohontolom iso taiko lebih ayat tokoro. Iso ayat utama haro iso taiko lebih ayat tokoto. Migalit tangan dati tino ingkuro kamen lat ayat tokoto. Tokoro. Ayat tokoro di embulai dahuri da boras papianit. Iti dapat ayat tokoro nga kauimbulai hirihit selepas dit boras papianit. Iti dapat ayat misempur pancangan tinga haro telu kawa daw ina tu ayat mitokin ayat pemogeno ayat keterangan. Jadi ilo dapat ayat tokoro nga kakomay dilot keterangan teko pemogeno. Oke, itu dia kawo kesodot montok ayat misempur pancangan ayat mitokin. Oke, itu napa ayat mitokin ni mamaguna ayat do boras papianit ti dia di i ka. Ya di pemarai tu iso nagalot ai. Ti dia nga iso na ai. Nung dua ai di. No di ai di. Ai i. Naro-naro kalau bosan dilat kudit vokal daw. Iti nakamayan daw partikel. Oke, pamitanan na pada ayat misempuro pancangan kawo esok ayat mitokin nakapon isyo dasada di agay. Jadi papianit na padhiti nga boras papianit na pada nga ti dia. Di nakapon isyo dasada di agay. Jadi iti napa nga ayat misempuro ke. Nung jadian teka silihan tako dat ayat minta teso haro dua ayat minta teso it milo dati imilod it haro hitihid dia ayat ti dia. Oke, ayat minta teso kaysa napa nga nakakon isyo dasada agayo o sada. Jadi haro dua ayat minta teso. Sera dat pini sambung iti dia do ayat pinisampur nakajadi do iso ayat misempuro. Ino tu nakapon isyo do sada di agaya. Oke, hudi kedua minamoli yelo do garum i kiwarna do aragang kiwarna ka. Do iti napat kiwarna tinga milada gunaon dati do kiwotik ka. Sebab iri na podong harohot boras kadazan dusun iti na warna tit het bikedi nga wotik. Minamali yelo do garum i kiwotik do aragang. Oke. Nung iti napati nga ayat nuno ti misempuro ka ayat minta teso. Ayat misempuro. Nung mantako siliho do ayat minta teso haro dua ayat minta teso entong dati ina tu minamali yelo do garum. Minamali yelo do garum. Oke, ayat minta teso kedua kiwarna teko kiwotik do aragang. Sera do minangan pi yomongo teko pisempuro jadi do ayat pisempuro ina tu minamali yelo do garum i kiwarna do aragang. Jadi iti na penting nga pamitanan dat ayat misempuro pancangan kawo ayat mitokin. Nung ayat mitokin haro dia na penggunaan daw boras papianit ke di ai. Apan di i. Oke? Perhatian. Oke, kawo do kedua mentok ayat mitokin ayat pemogonok. Iti nung dong boras Melayu ayat pelengkap. Oke, ayat diti dumadi pemogonok do iso ayat tohontol imamaguna boras papianit. Dia melengkapkan ayat utama. Oke, nunu gunawan dat ayat pemogonok nunu boras
pepianit tegunawan takal do. Oke. Pemitanan elaanku do korikot isido bain. Elaanku nupatinga ayat tahontol. Nunudin dot ayat pemaganap daw. Korikot isido bain. Ila napat ayat korikot isido bain lang nga ayat takoro. Jadi itu napa ayat takoro tinga mantako po keimbulai selepas do boros pepianit. Jadi itu napat ayat misempuru pancangan kawo ayat pemaganap iti pemitanan daw haro 2 ayat minta tesa ina tu elaanku. Ayat minta tesa kedua korikot isido baina. Nung manta ko pisampuro teka piamua pisampuro ada di megal diti. Elaan kudo korikot isido baina. Jadi boros pepianit na no dia do. It papisambung ditit dia ayat minta tesa om ayat minta tesa kedua. Oke, elaan. Oke, kawo dot ketolu silapan dia. Oke. Kawo dot ketolu montok kawo ayat pancangan misempur pancangan ayat keterangan. Oke, ayat titi dumadi keterangan it predikat i memaguna boros pepianit. Oke, pamitanan na boros pepianit igunawan ta nga tu nung gisam. Tu iti na nung dong malanga megal di sebab nung walaupun gisam sehingga. Oke, pamitanan daw asaru doroyohon i James tu abagos kumaraja. James selalu dipuji sebab rajin bekerja. Iti na pentinga ayat misempuru naki. Ayat misempuru pancangan kawa ayat keterangan. Oke. Nung mandati siliho dot ayat minta tesa haro 2 ina tu asaru doroyohon i James. Ayat minta tesa kedua abagos kumaraja i James. Jadi nung mandati pi sempurua teka piamunga ada di do jadi ya asaru doroyohon i James. Nakura tu asaru royohon tu abagos kumaraja. Itu keterangan daw. Lagi sebagai ayat pakoro. Oke, perhatian. Oke, kawo di ketahuri ina tu ayat misempuru piamungan. Ayat misempuru piamungan. Oke, itu dapat ayat ditinga kiwa pipiro ayat. Ayat napa ditinga ayat napa dinga ayat minta tesam ayat misempuru teka magi kakawa ayat misempuru. Seperti anda kalau kebasanan napa ayat ditinga anaru. Ayat napa ditinga kiwapi piro ayat. Hiri napa isa ayat tau dinga anaru. Aku mu ayat minta tesa haran nagit agumu nagit ayat misempuru. Pamitanan napa da boras pepianit daw nga kaysa na ikaw boros pepianit na pod it harang hiti nga kusudong sebab hiri na pod isa ayat iko ogumu at ayat daw ogumu ayat dihirap intay dati tidi pamitanan nakarikot na ana i Lilian di harang na isa pepianit kan dia jadi isa na harang na isa boros misempuru do tidi nga boros pepianit do moy panandak tadaw kinasusuan di tambalot biologi sahar nila di kohopod 4 tahun dia nga boros pepianit miampai minongawit tindalang sebagi tutungkak tinapat nga ogu anaro gi ayat ikan jadi tinapat ayat itanaro tinga ogu mo itit boros ayat minta tesa ayat misempuru kintang dati nung dicerakin kan teko minangan poto bilangot kumaadat ayat minta tesa nakarikat na ana damoy panandak tadaw kinasusuan di syarat nila di kohopod 4 tahun nah hiti nga ogumuit ayat misempuru kan
Oke, tangay dati, anaro ti, iti nakamay dat ayat misampuro piamungan. Nakarikat na iana damoy panandak tadaw pinasusun di Sharnila di Kahupodam 4 taon. Iti kaysa, kedua, nakarikat na i-Lilian. Jadi ya, ana Lilian. Nakarikat na i-Lilian damoy panandak tadaw pinasusun di Sharnila di Kahupodam tahun 4. Di Kahupodam 4 tahun. Oke, jadi nung mandati pi sampuro teka piamunga iti dia 1 2 jadi tinggal di dia. Nakarikat na i-ana i-Lilian damoy panandak tadaw pinasusun di tambalot tilo isyar nila di Kahupodam 4 tahun. Tagal na piulang-ulang iti dia ayat tahuriya minangan piso. Okay. Ayat tunggal di katolo minangawit tilo tindalam sebagi tutungkap. May na din daw piamunga nga miyampay minangawit tindalam sebagi tutungkap. Jadi iti pemitanan ayat misampuro piamungan nung mandati cerakin teka mandati patabilangat kumaada tuma ayat minta tesa iti dia na pemitanan daw. Okay? Karati ano pa karati boleh PMK. Jadi nandun na po kaya ako komen ayat minta tesa ya kan ayat minta tesa lupa di nga ayat tunggal megal ti dia ti yang ti na contoh-contoh daw pemitanan daw ayat minta tesa. Jadi gumuli kan bago takaw ti balikan talon mo padam siam talon mo padam siamam apat mo pod. Okay. Malait no yun. Balikan apat na padaw talon mo padam siam. Chap. Napaki. Galing na taluhan. Ay ako. Talon hopod siam pat hopod. Siya okay. Dito ladat. Pakai rohani. Oke, itu dia. Jadi wansian dapat iti balikan penguatan bagian ini balikan patna hopod patna podam siang manto screenshot screenshot ko daw. Okay, ihuma ayat mi sampuro i-text. Ihuma ayat mi sampuro i-text ang padalina kumaa ayat minta teso. Okay, megalit pinatalin has ko dito no hara ayat mi sampuro dicerakinkan kepada ayat tunggal. Okay, pamitanan na padaw hiti nga huguan Menteri Sabah YB Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman nga nakorikot ipanadakan di. Jadi iti hara na pamitanan daw huguan Menteri Sabah YB yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman. Ilo ayat minta tesa kedua ka. Nudi ayat minta tesa doko kaisa ka. Nudi ayat minta tesa doko kedua. Nuno ayat minta tesa doko kedua. Huguan Menteri Sabah YB Datuk Seri Panglima Haji Aman tangan di kayo ka komedi dia nakorikot panandakan di tangan da kayo nuno ikasulang dat mantak boros
minta tesa. Oke, hanggat teks dot manganda kayo intangay. Mano ako pasuatan da kayo 5 na po ayat ke. 5 na po ayat. Iti dia ke. Iti teks it manganda kayo intangay mentok menimbar dilo ku di bagian C. Oke, screenshot ko. Putaran ko nanti. Sanong dot magihom kumaari tanga i-site esot ko mga isabot text. Okay? Miri-miri no? Siya, ito agang ako kapilot si taring yung kulong mintang pilot. Di asimbayan. Okay? Kung sikaw, iri-iri no? Manganda kayo saya iti punhuan SE man gambaro makakamihat pilot chat ka. Okay, kung sikaw